Hmm, hmm, strike bro. Hmm, 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 hmm. Hmm. Alah, kerapu bro. Stek kerapu, malah ra nggawa wadah sisan. Kerapu, guys. Airnya jernih, guys. Mau casting di sini, guys. Oke. Menggunakan Mino dulu, guys, ini kayaknya. Mino ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini tidak boncos. Kita mencari batu buat pijakan. Nah, ini ada batu. Mancingnya di sini saja, guys. Nggak perlu ke tengah-tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini gak rewel ini, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Strike bro. Alah, kerapu bro. Stek kerapu, malah ra nggawa wadah sisan. Kerapu, guys. Strike kerapu, guys. Umpan jig. Waduh, dapat kerapu, guys. Nah, ikannya kerapu.
Hmm. 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 Bro, kerapu lagi. Kerapu lagi, guys. Hmm. Hmm. Strike, guys. Ikan apa? Molam renggi. Kerapu, guys. Kerapu lumayan loh. Oke. Size goreng. Oke, sudah dulu bro, pulang dulu bro. Waktunya kerja karena sudah jam 7.
pulang dulu bro, sudah dapat hasil ini guys. Oke, lumayan size goreng. Bro, mulai sih.